Kemarin kisah song, kini hanya hai norok by live paika. Jadi norok 11, 12, 13, 14, 15, Samsung, Google Pixel, gaiti OnePlus, Realme nah muchung ke norok na hari mano. Kini ni bisungo offer. Obo 11 fresh condition 13,580 টাকা COD সহ 14,080 টাকা থাঙ্কালায়ানো obo black color ni jotto oloke only battery change hingangkai 100% battery health manai iko bini condition nadi 26.2 update khlaijak nakor nogi makana QC report nadi only battery change ingenarok nahanu mungkin hari mano 13 iko 13 tongo nadi 13 model iko only battery change 25,020 টাকা COD 700 টাকা hingangkai 25,720 টাকা thangkalainai green color ni battery original thapajak box o manai logiwo gai OnePlus 9 Pro tongo mo ang je mane je chajak gei je ang device no mane add khatoni mani a device rok se norok abo nahari mano gei ko OnePlus 9 Pro back panel kita tia phatijak ahipano o device kaham no hi norok nui mankana iko joto working ti bokhong o mannai back glass simi kisa damage norok nui mankana ga aro tebo tuijak tongo chini jemon OnePlus 11 R 5G iko norok nui mankana condition bo condition go bahai Samsung S23 FE Samsung Galaxy F Samsung Galaxy S23 FE maka 20 FE sido 23 to numanya kho nainai iPhone 13 grade A 23 to gurui 23 FE to gurui nong nugui mankana haipano ang saitoknai naina bagai single mobile phone Samsung ang je borok ni sanke hingke ang je maisa rutu bodo mali hanggang kaise ang iko FE nadi tongo 14,380 টাকা বুঝি কথা ओमफ्राय बिनि QC report नायदि ना नांगै order खालामनो इको देखा तो FE 8,000 টাকা जात बटंगो ओमखा 20 से ओमफ्राय देखो का सान कटामो 13 under 20K iPhone 13 মখাই 13 17,860 টাকা condition नायदि grade C minus ni battery be camera paltok jak app name hingke KC5 supercell norok a jagao price nugi mangala mobile to naimanane hingke iPhone 13 grade A ni bisingo phunuk di hinsawo grade B plus bo nangno phunuk nai hi battery only change grade A 90 13 hi grade A sano
25,270 টাকা only battery change mana 100% battery health manai tangi 100% hingga kana di battery ko congratulation nongui makana apple authorized no hite paltok jak mani mane change bile hingga bo 100% manai no ama haita gai kroksa borok sawo 20k under ni ko grade C plus na hadi iko 21,000 thangklai ni COD soho 21,500 bisgada obuna hari mano nana hingga mi kerengdi whatsapp green color ni getebo model tongo grade B ni tongo 22,820 taka mono na hadi hino angkai nono tekisa budget bari riwi ikobo motor fresh condition thasing ni selai tebo tongo 18,000 grade C ni tongo hi iphone 13 model ko man tongo naidi o jaga hingke battery hingka jaga 79 ba 70% battery health mane battery ekdom komijak iko blue color ni nog nugui makana vivo T4 ultra vivo T4 ultra ketal naitongnai takuk song rok no request kaisa norok live phaika hingka kai like khlaina ta pokdi like khlai redi channel o katal phaika hingka kai subscribe bo khlai redi norok ni chubamung nango abo haike no khoroksa norok help khlailai di X70 Pro lai kwrui mane bung o je kesipai supercell o wngko android rok ni vivo rok ni oppo rok ni hingka kasuk model rwya jottoni o jaga o mobile paina manthogo hingka iphone samsung google pixel realme apti rok manthogo haifano model kisa old model no mano new model mana kisa tugo amahai je khoroksa 16 under 40k ni bisingo nairedi hinui sanui tongo phiaba o jaga o hingkhakai tonglak tangi hingkhakai tabuk offer kwrui 16 ni ang direct no sairo 16 hingkhakai tabuk borok o jaga o offer yako single o tongo hi vivo 70 pro mokhai plus yado mokhai pro grade B ni 14,740 taka only display change money screen copy nang bo nugui makna QC report tei jotono srai hingkai plus tongo hi plus hingka kai 16,448 taka grade C plus bo tongo grade C bo tongo grade C ke 15,440 taka grade C plus hingke 16,448 taka COD soho 17,000 thangi kalaiano bini QC report o phunugui rwano QC o tamtamo wngui man hingka kai glass panel damage mane ukulok ni back panel kisa phatijak asukno bini problem tei jotono all okay nahar mano hingkai omo bisingo nung pro hingke ko pro tongo tei tongo grade C ni 13,792 taka grade C plus ni obo hingke bini condition bo hai nongno phunugui rwano screen copy tei back camera hingkha kisa blur wngui mano abo haita hingke iphone 16 sanui tongo tufano ang iphone 16 bo naina bagui chaitoknai iphone 16 ke kwrui 16 plus tongo 16 ke kwrui 16 plus tongo 44,540 taka bini budget hingkha 40,000 haifano nung tei kisa bari rwui nung o device o nahari mano box bo mannai 16 plus hingkha mobile tei kisa toro nung obo nahari mano aramse obo pura fresh condition nung obo nahari mano 16 plus tei kisa tongo grade B minus bo tongo o jaga fresh condition hingke tei tongo grade C plus obo nung nahari mano
Abahai nahana hingkai ang bai contact khlaidi WhatsApp number 7628035892 16 Pro tongo amahai OnePlus 13 tongo OnePlus 12R tongo jodi nangkha hingkai norok ang bai kwrwnglai mano hingke tei 12 series bo tongo 12 series grade D minus baksa baksa tongo mini hamjaknai 12 mini bo tongo box gwnang hingke 10100 hingke 10010 taka o jagao hingke tam wngui man battery service camera glass broken abo tui rok wngnai hingke nong jodi budget kom hingke naharwui mano tei baad baki hingke nong swnamwui tui mano hingke 12 ni grade D minus ni 10770 taka iko naidi norok o jaga back camera not working wifi not working omo hai condition bo tongo do mane je rang ni rang tongo 7700 tongo 12 mini omo hai ta hingke tei 12 kaham jatna hana hingke 256GB iko grade C plus ni 17780 taka omo hai sudo battery simi service ni means hingkai abo ongota battery health komijak pura komijak abo nong 70 pano manui mano 65 pano manui mano tubo battery komijak nong abono service ma khlainai ma kokta abono hino service mane battery nong niji ma paltoknai original battery no ahipano nong ma paltoknai hima kokta iPhone 14 plus to tongnai gana tongo do moto 12 se 14 series o hapthanai 14 plus tongo grade E plus ni tongo khanade E o hingkangkai E plus o hingkai return policy tongo E o hingkai return policy kwrui hingkai kaisa tongo 17480 taka phiaba omo condition asuk hamya hingkai ang no kahamjat kaisa rutubui rwino kaisa tongo grade A 16 14 plus obo nong naharwui mano nahana hingka bono hari 36000 iko only charger simi maya box o mannai o device nong naharkhe hingke obo khe single mobile nai tongo do oboni photo kwrui baka sano nui dara rok hinui phiaba photo kwrui oboni obo hingkai nong QC o swrai QC nai paidi o device no jotoi 36000 hingkai COD soho thanglai 36800 jotong working do back camera working audio camera working wifi working GPS working bluetooth working volume working battery health 85% mannai hingke microphone working sim tera jotono kaham volume button bo jotono kaham screen kuno copy kwrui hingke jotono all original nong manai obo box available hingke bwswk kwcham 11 volt o device nana hingke contact khlai di 14 plus hingke nong je tabuk 24K ni bisingo naidi hini sa hingkangkai ang nini bagui nainai tongo de 14 tongo do 14 plus le 24000 ni bisingo maya do 24000 ni bisingo maya iko tongo 14 simi tongo grade A ni tongo 25700 grade A bini QC report naidi screen simi copy mane display change grade B ni naidi grade B o naidi orok hai sudo up to kisa spot manai omo haita mane display o kisa spot phai mano haipano phaya do omo hai mane usuk dam o hingkha phaya kom dam ni bisingo hingkha phai mano Reno 15 Pro Reno 15 Pro le kwrui 10x rok tongo 3 Pro rok tongo 6 Pro rok tongo Reno 6 Pro Reno 8 Pro rok Reno 8 7 rok wngkha Reno 7 rok tongo 13 rok tongo
Nog nugui mankha kwbangma model Reno 11, Reno 10, Reno 10 Pro, Reno 12 Pro, Reno 15 Pro rok kwrwi. Gabahai gai tuwa ang tei 14 Pro naine bini bagwi sorry 14 Plus bulk section to tong 14 Plus tong great any tei kaisa tongo condition bini image gwnang makhai bulk section hingkai photo nugui hi fresh condition iko naidi pura fresh condition obo nahari mano nung nahana hingkai only battery change hingke nung je budget sanka 24,000 24,000 ni bisingo kwrwi 26,000 rok nangnai nung nahana hingke 25,000 rok nangnai 24,000 ni bisingo tongo 24,450 taka do je 14 plus under 14K ni sanai borok naidi o jagao bini glass damage mannai display bo change mannai hingkai display bai bini back panel simi kisa hamya mannai iko condition naidi red color ni iko norok swrai swrai nukha nai display paltokjak change ama hai hingkai jodi nahana hingka hingkai ang kwrwngni kwbangma piece tongo 14 plus ni 19,000 bo tongo OnePlus 15 OnePlus 15 OnePlus 15 le kwrwi OnePlus 7 rok tongo OnePlus 10 GT rok tongo 11 rok tongo iko 11 5G nog nugui mankha naithangdi je device no chajago iko iPhone 15 grade B plus jara 15 hamjaknai rok 31,820 টাকা 31,820 টাকা iPhone 15 bini photo naidi photo iko pura fresh condition ekdom offer dilo narok nahari mano nok jera 15 hamjaknai rok pura fresh condition 31,820 টাকা মানে 32,000 rok thangui kalai ano abo শুধু ক্যামেরা পাল্টকজাক only ক্যামেরা পাল্টকজাক 15 je hamjaknai norok nahari mano 15 je hamjaknai nahari mano 12 naidi hini sao takhuk oma logi logi no 15 ses out of stock ni thaka ses kesi pai supercell je mane deal riwo logi logi no pai thango ses margui abo chungtui khoroksa takhuk 12 under 15K ni bisingo naidi ang khaisingo nai tonimani kaisa bwnthago 12 ma nailai iPhone 12 15,000 ni bisingo naidi hini sao iko 15,140 টাকা মানে 15,500 thangkalai COD soho nungaro nugi makhana battery hela 80% camera paltokjak hingke nung genuine nahana hingkangkai tiksa rang mana hanai kebo mo device no ang no recommend khailakna hari hinui abo hamya tiksa phungnai 14,670 টাকা mo 15,000 thangkalainai do bo device no ang nahari hin sanai nadi tongo de o device nung nahari mano iko obo nahari mano nahana hingkai nini 15,000 budget hingkangkai white color ni naidi hinjau white color ni makheba mannai maikheba manglak tekha tongo back panel damage obo hai
blue color ni hingke ningje mani bisingo hingka hingkele white color ni le iko white color box gwnang nung mannai do obo nasidi nung obono hari mano nahana hingka ang contact khlai di logi contact khlai di tabuk no contact khlai di hingke nung maraknai obo device nung manai battery health 80% grade C minus ni white color tomung no nangjaka hingkai nung ang bai kwrwngdi teha tongo 14,000 taka jar bo tongo mokai 64 GB 13 din so okay 13 nai 13 nai di ko grade A 26,650 টাকা only battery unknown te jotono all okay blue color ni 20K rokni bisingo hingka khe tomale tongo do kwrwia kisa condition hamya mane naita tongori nungro nugui tangka na 20,000 kal देखने वाला है ना 20,000 18,000 tongo iko 13 oro hingka kai camera glass broken screen ko copy mannai asukno mane back ni camera hamglakta iko o device nung mannai bujiga battery service mane battery health 69-70 rok mannai gaboni bisingo nung tekisa budget bari riwui 22,000-23,000 jar rokhai nung naharoi kaham no model nahai mano ikomo jemon 23,750 টাকা 13 only battery unknown mane battery change khlaijaka do obo kwkrang mobile mane mobile to jotono ek do bisingo function to sudu mane color judata hingke obo tongo hingke 24,950 টাকা nini budget ni fataro tobo khai bujika 16,000 jachirwng tongo grade D minus grade D ni bini condition phunugri bono obo nahari mano nung nahana hingka budget kom hingka kai iko nung back panel ma paltoknai o device nahaka hingka kai amo haita mane nung je naitugo aboni bisingo no mannai tei 22,820 taka jar bo tongo only battery unknown obo Google 10 by OnePlus 13 kisa phunukdi Google Pixel okay norok je mobile nayo abo logi order ya hingka kai logi no deal pai thango do mane bui paisio ta hingke norok jefru nayo hamjago chajago afuru order na bagui norok chaitokdi single mobile se tongnai Google Pixel hingkai bulk lo kwrwikha norok bujidi do kisi supercell o bulk section tongo tei super condition tongo good condition tongo fair condition tongo tei single condition tongo hingke mo single condition ni norok no phunugui tongo Google Pixel 9 10 de kwrwi ta 10 kwrwi 9 tongo 7 Pro tongo 9 pixel tongo kwrwi hingkai tekorok so saka Realme tamo Realme 11 Pro Realme 11 Pro iko Realme 11 Pro 760 টাকা grade D minus ni sorry grade D ni iko mo device na hadi obo
स्क्रीन चेंज manai display बुझिगा नाना हंगां में कॉन्टैक्ट खलादी Realme 11 Pro ग्रेड टी देखा तो Realme 11 Pro Plus Pro Plus Realme 11 Pro Plus 12 Pro Plus dong 11 Pro Plus lekrei dong 7570 টাকা গ্রেড ডি নিনো ক কন্ডিশন নাই দে অবনিকে ফটো করে দিও নরখিনি মানো তাং ফটো ফোনো গিয়া আমাকে সিঙ্গেল মোবাইল না নাই দङতা আমাহাय सिंगल मोबाइल हंगे किउ सिरि पुटबाय नङादा माख्लायनाय इखौ सिंगल मोबाइल हंगांखाय Realme Pro Plus क्रै Realme 12 Pro Plus इको ग्रेड डी माइनस नि नायदि कंडीशन मखो बाल्क सेक्शन नि ग्रेड सिनि इको डिस्प्ले ओरिजिनल इको डिस्प्ले ओरिजिनल मनोना हादी नंगरा फोटो नोगै माखना अबना हादी अब काहाम माननाय मनोहारखाय गारन बिसिङाव नों जदि तामनानै किसा कंडीशन काहाम होना हाना मुसुङाव गांखाय अब आंना नायनो बगे साइटकनाय सफ्ट कंडीशन नि Realme Pro Plus Realme 12 Pro Plus इको थानाय 14,070 টাকা थानाय बिन डिस्प्ले नायनो गना अबना हारदी अब डिस्प्ले ओरिजिनल माननाय 14,000 টাকা ऑर्डर करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो 7628035892 ये वाला आपके लिए सही रहेगा ये 14,700 और COD चार्ज 500 आएगा इसके बाद आपका डिवाइस हो जाएगा 14,570 COD 500 बाई लेने हैं तो मैं ऐड कर देता हूँ आप मेरे से व्हाट्सएप करो 7628035892 COD कॉन्फर्मेशन चार्ज समझ गए ना और क्या कहते हैं 12 Pro अंडर 1520 ओके देखेंगे ये 19K का है इसमें स्क्रीन कॉपी आएगा स्क्रीन कॉपी और बैक कैमरा आएगा उसका ब्लट आएगा
और भी है, देखो उसका कंडीशन। इसके बाद 13 थाउजेंड फुनुक पाई गया। ग्रेट एन नाइडी 27,170 19,000 बटंग 18,000 दङ नाइडी नायथोंनि 13 जे हामजांनायखौ गोबां मा दङ। जे हामजागनाय बालसेरनो फुनुगानो इको 24,940 टाका ग्रेड बी प्लस नि मिनि कंडीशन नाइडी व्हाइट कलर नि आईफोन दबा व्हाइट कलर नायथोकता बॉक्स माननाय और डिवाइस विशाल देव वर्मा ओनली बैटरी सिमी पाल्टक जाखा ना हंगांगाय आंबो व्हाट्सएप फाइदी लगी इंगे हंगा ओ जे ऑफर नावनो ताबो फनुक दंमानि किसा उलो हंके नवाबा आउट ऑफ स्टॉक नहीं थानाय ओ सेम कंडीशन किसा स्क्रैच फाइनाय फिया मखाय इको माइनर स्क्रैच नॉर्मल साइन यूजेस नि सिजाक दं अब हंगे किसा कलाई 23,750 इसमें गिवअवे नहीं देता है भाई, इसमें सिर्फ बाय सेल होता है, ऑर्डर होता है, क्योंकि हम कैसे आप लोगों को गिफ्ट देंगे। इसमें तो सिर्फ सीयूडी में आप लोग जो दे रहा है इसमें तो सिर्फ आधा पैसा मतलब 500 से हम लोग 350 रुपया 400 रुपया देना पड़ता है। इसके बाद जो पैसा 100 रुपया 50 रुपया ऐसा करके जो मिलता है उससे हम लोग यहाँ जो सुपर क्या कहते हैं उसको सुपर सेल का पास खरीदना पड़ता है। देखिए हमने ये 590 रुपया देके 1 महीने के लिए खरीद के रखा है, तो उसका जो डेट ख़त्म हो जाएगा जनवरी 29 को, तो फिर से खरीदना पड़ता है ना, तो इसमें कोई हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को फ़ोन दिलाने के लिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आईफोन 16 ग्रे ओनली आईफोन 16 प्लस नाइडी आं फुनुगना आईफोन 16 नाइडी 16 ग्रे प्लस दं ही प्लस नांगो नाइडी आईफोन 16 प्रो रक दं प्लस ग्रे नंग नुगै मानखाना इनको 16 ग्रे प्लस दं 17 तो कन ग्रे 17 ग्रे 15 kai tongo 15 14 tong Apple iPhone Air tong hi tamsaka iPhone 14 19 jo iPhone 14 ika 14 naidi nangbo budget na hina musung na hadi ko ulo ano screenshot bui hori ang mon order khlainai hini puru bo tongo plus tongo oni bisingo yang utnuga nangna bal sakna utnuga nang photo nang mokhe 26,220 টাকা कैमरा सिमी चेंज खालाय जाखा 14 20,000 बटं को 15 अंडर
25K asuk rok maya kundi no 15 rok nasik di 15 plus dong kaisa 15 kere aro plus dong plus 25,100 grade D ni 15 plus iko black color ni spot fine obo ang yang phunuknai iPhone 15 iko grade E ni tongo 20,040 taka 15 box mannai ke grade E hingangkai rita nangya abo kaisa muitu narak di grade D ni nai di 26,200 taka ni ki sinai di good condition nana hingangkai ora thangdi warranty gana janna hadi 36,016 taka fair condition pemo out of stock ni paikha aboni bagui no jefuru no phunugui tongo afuru no order khlainango order khaiyangkhe next time o hingkai mobile tei kwrui ongui thango jemon romdi go out of stock ongthaka iPhone 12 15,250 taka tongmani iPhone 15 tongmani komo paithaka iko grade B plus ni 31,820 taka pura fresh condition tongmani paithangka amtui haike paithango iko mo 12 tongmani mo ses pailangkha moni condition bodi tongmani naidi back panel simisi abo nijini salam mano abo kulun aro kulun do kwrui o jaga joto new original device mangno o jaga nung kulun bai dina hana bo ang kun saimia iko haika out of stock ongui thang hingkai hana muchungui nahadi iPhone 7 tong iPhone 7 minus tong iPhone 7 no tangi tana hari hinsai man iPhone 7 ni selai 12 nahadi 11 nahadi tangi hingke aro YouTube rok WhatsApp rok je tangna hanai rok confuse khlaijak tongo borok o jaga WhatsApp rok YouTube rok download khaimaya aro kaisa update sanai tongo mahaita gopuru rok kwrui o jaga tam tong gana di oro single mobile tongo laptop tongo smart by refurbish tongo bulk mobile tongo accessories tongo laptop tongo tam series tongo Android tongo o jaga asukno tongo tei airpod watch rok tongo power bank rok tongo o jaga asukno hingkai khakhai norok nukma khana aroni bisingo kebo jori order khlaina muchungui tongo hingkha WhatsApp o kwrwngdi 7628035892 eba 9485479310 norok horo message khaina hingkhe 9485479310 o message khaidi salo message khaina hingkhe 7628035892 o asukno o sel je nang ang tini phunukka o je like rok hinara kha joto mobile rok no phunukka aroni bisingo order khlaina muchungkhe kwrwngdi ama hai okay jotno no hambai bye.